تجارت خوب همین خسر می شود. از خورد دوام اینقدر سال چند نفر را خوراندید؟ بیش از 1 میلیون بفکرم. همراه تجارت باید رشد کرد. آن فلسفه ای که تجارت کشاده فوراً بیل گیتس و یا استیو جابز شدن ممکن است کاملا اشتباه است. برای همین از تجارت خرد سر کردن بهتر است. شما محض همان دانش‌هایی را می‌دهید که خیلی اکتوالی اند. متماتیک نباشد تجارت هم نیست. بعضی ها میگویند که باز چقدری دیگر خونیم در حال میلیونر شدم. تجارتتون چند مراتب افزود؟ دانش تغییرات است. وقتی انسان دانش میگیرد او تغییر مییابد. شیمکент پایتخت جنوبی قزاقستان، شهری که اهمیت جمهوریوی دارد. یکی از مرکزهای بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور. اهالیش 1,184,000 نفر. سلام شنوندگان و شاگردان محترم ما. حالا ما در شیمکент قرار داریم. در اینجا اکسکورسیا میگذرانیم و تجارت یکی از شاگردان بهترینمان قهرمان را میبینیم. قهرمان از شهر شیمکент است. سلام علیکم قهرمان. کارهایتان چخیل است؟ خوب است؟ یکی از تجارت های او این کاکسرای است. او در شیمکент یک چند طرفخانه دارد. با شریکانش کار میکند. شما چند طرفخانه دارید؟ 16 تا؟ همگی 16 طرفخانه با فست فودها. بله، با فست فودها همگی 16 طرفخانه دارد. در این ساحه چند سال باز کار میکنید؟ 18 سال باز. 18 سال باز. خیلی عالی. دقیق میدونید که دوام اینقدر سال چند نفر را خوراندید؟ بیش از 1 میلیون نفر. بیش از 1 میلیون؟ به فکر من باید یک چند میلیون باشد. زیرا هر انسانی که در شیمکент بوده است او اقلا یک بار در کاکسرای، اکسرای، برویلا و یا در موتزارلا حتما بوده است. اقلا همه با اسلوب شرقی است. وقتی شما اینجا می آید مدنیت شرقیانه را حس می کنید. کاکسرای شما با چی مشهور است؟ با سمبوسه های فرموده و اینچنین آشی پلوی مشهوری تاشکент. اینچنین ما آشی اندیجانی هم آماده میکنیم. ما آشی خوب میپزیم و مشهورند. آشی خوب است. ما از آشی اندیجانی خیلی عالی است. آشپزهای اندیجانی میپزند. پختن سمبوسه های فرموده را باشد در قزاقستان اولین شده ما سر کردیم. این بردی ماست. همین خیل. دیگر در هیچ جا آن را نمیپزند. یعنی شما طعام های اصیل و عالی دارید. بله اصیل. 18 سال در این تجارت. به فکرم در 18 سال در تجارت آشخانه تجربه کافی و ملکه لازمه را به دست آوردید. این خیلی خوب است. عموما شما تجارت خود را از چی سر کردید؟ من همه تجارتم را از همین جا، یعنی از کاکسرای سر کردم. از همین جا سر کردید؟ بله از همین جا. اینجا تالاری بود. ما آن را تغییر دادیم. اینجا زمینی عادی بود. بعد طرفخانه بنیاد کردیم و تمام دیگر آشخانه های ما که نشان میدهیم محض از کاکسرای ابتدا گرفتند. در تالاری خورد چند کس میگنجند؟ در تالاری خورد در اول تخمینا 30-40 نفر میگنجیدند. یعنی شما از قهوه‌خانه خورد کار آغاز کردید. در آن تخمینا 30 جای نشست بود. بعداً آهسته آهسته در اینجا زمین گرفتید و این طرفخانه را ساختید. بعد اون طرفخانه ما اینجا را ساختیم. بعد موتزارلا را ساختیم. بعد موتزارلا برویلا بود. بعد برویلا بخشی سرای را ساختیم. بعد بخشی سرای واک را ساختیم. حالا ما در شهر 3 تا واک داریم. همین گونه طرفخانه کاکسرای در استانه هم هست. ما در پایتخت طرفخانه کلونگ شدیم. میتوانید رفته مهمان شوید. و بعداً طوری استاد گفتند ما در تجارت فست فودها رشد کار را سر کردیم. در اول پلاو رو در قوطیچه ها پیشنهاد میکردیم و با گامبورگر، سوشی، لواش و غیره کار را دوام دادیم. یعنی معلوم می شود که شما با گذشت وقت دیدید که چطور طلبات تغییر می‌یابد. شما نیز تدریجاً به آن مطابق شدید. معلوم می شود که در تمام جنبه‌های پیشنهاد طعام‌ها در شیمکент موقع اول را اشغال می‌نمایید. بله. شما خوراک‌های شرقی را از خود کردید. موتزارلا خوراک کجاست؟ طعام‌های ایتالیایی. طعام‌های ایتالیایی. برویلا چی؟ برویلا طعام‌های آلمانی است. طعام‌های آلمانی. باز کدام‌ها؟ ما باز طعام‌های آسیایی جنوب و شرقی را پیشنهاد می‌کنیم. خوراک‌های ژاپنی، ویتنامی، چینی. باز انا این را داریم. لمیسو ایتالیایی است. باز یک نوع دیگرش رک شدیم. ایتالیایی به مانند کافیتریا. مثل کافیتریا و باز ما قهوه‌خانه داریم لکلیر. آنجا قهوه‌ها و شیرینی‌های گوناگون را پیشنهاد می‌کنیم. این مثل نامگوی است. گوییم که در تجارت خوراک، آشخانه و طربخانه شما تمام نامگوی‌ها را دارید و همه چی را پیشنهاد می‌کنید. البته ما یک چی نداشتیم و فرانشیزه آن را خریدیم و حالا ما در قزاقستان داریم و آن رقم 1 است. آن لانژو نامیده می‌شود. ما آن را پورا طریق شرطنامه مالی خود کرده ایم. یعنی تمام نامگوی طعام‌ها را دارید. انسان هر چی که خوردن می‌خواهد از طرفخانه شما می‌یابد.
شما همه چی را پیشنهاد میکنید. قهرمان نگاه کنید، شما همین طور هم تاجری موفق بودید. 18 سال کاری خیلی طولانی است. 4 سال پیش بار اول به درس‌های ما به سمینار آمده بودید. سبب در چی بود؟ ба ман устоде лозим буд ки дар оянда ба ман кӯмак кунад то ботинан ва инчунин зоҳиран рушд кунам. Ман фаҳмидам ки чунин нафарро пайдо кардам. Тамоми донишу таҷрибае ки доштам ман ба кор бурдам. Баъдан ба ман донишҳои касбӣ лозим буданд ва ё одаме ки аз ман бештар дида бошаду зиёдтар дониш дошта бошад. Чунин инсон маҳз шумо будед ки таҷриба ва дониши хеле фароғ дар тиҷорат доред ва бо усулҳои хеле хуб ба ҳама дарс медиҳед. Аз ин рӯ ман шуморо ҷустам ва ёфтам ва худоро шукр ки бо шумо шинос шудам. Умед дорам ки устодию шогирдии мо ҳамин тавр идома меёбад. انا همین فکری که حالا قهرمان بیان کرد خیلی و خیلی مهم است. ما در هر مرحله معین به سطح معینی میرسیم. هر چی میدانیم و در عمل تطبیق میکنیم سرحدی دارد. بعد لحظه فرا میرسد که باید انسان رشد کند، چون که عمر میگذرد، وقت میگذرد و من نیز همین رو میجویم. میخواهم در هر مرحله عمرم رشد کنم و از این رو استادی را جستجو میکنم. من نیز برای خود استادان را انتخاب میکنم زیرا این خیلی مهم است. و محض چرا من؟ برای اون که روحیه و خصلت شما به من پسند آمد. ما مردمی شرق هستیم و فهمش‌های یک رنگ داریم. یعنی ارزش‌های مدنی و فرهنگی موافق داریم. برادر و خواهرانمان چنینند و ما را چنین آموزانده و تربیت نمودند، مخصوصا جنبه دینی. شما دائما اسلامی پاک را ترغیب میکنید. انسانی نمازخوان هستید، خدا ترس هستید. همین خصلت‌های شما به من خیلی پسند است. دوستان نگاه کنید، پیش از آن که کسی تجارت یا خدمت رسانی شما را انتخاب میکند، به هر حال او باید به ارزش‌های انسانی شما نظر افکند. اگر شما را همچون انسان دیگران توانند که احترام کنند، پس آنها می توانند از خدمت رسانی شما استفاده برند. همینطور نه؟ بله. این خیلی هم ارزشمند است. تشکر قهرمان. شما بسیار نکته مهم را قید کردید. اگر آدمان طبق ارزش ها به هم موافق آیند، پس طبیعی است که آنها می توانند با هم مدت های طولانی همکاری کنند. اول ارزش های انسانی مهمند و در همین اساس باقی همه چیز دیگر بنیاد می گردد. باقی همه را بنیاد کردن ممکن است. تشکر. بیایید به من طرفخانه خود را نشان دهید. آفرین، نگاه کنید اینجا خیلی زیباست. نگاه کنید این محیط طبیعی شرقی است. کس در اینجا خود را در حولی خود احساس می کند. این خیلی عالی است. این واقعا خیلی زیبا و غیر عادی است. به اینجا می درآیی و تو را حسیات زیبایی فرا می گیرد. من وقتی که هنوز شما را نمی شناختم در کاکسرای و اکسرای بودم. در انا آنجا نشسته خوراک خوردم. این تا حال در یادم هست. میدونه سال چند بود؟ 2000 اگر خطا نکنم سال 2011 یا 12 بود. مرا به اینجا آوردند و در همین جا شیناندند. اینجا طرفخانه معمول ترین بود. این انیق در یادم هست، چون که دوستانم مرا به همین جا دعوت کردند. میگفتند که اکسرای خیلی زیباست و به شما پسند میآید. آدمان گوناگون مرا به آشخانه‌های گوناگون شما میبردند. آن وقتها من و شما همدیگر را نمیشناختیم. هرگاهی که من به شیمکند می آیم، تشکیل کنندگان من، دوستانم، شاگردانم، تاجران شناسم مرا به متسریل می بردن. این چونین به برویل بردن و کوکسرای بردن، آکسرای بردن. آن وقتها ما همدیگر را نمیشناختیم. من شما را همان وقتها تماما نمیشناختم. این معنای چی را دارد؟ این معنای آن را دارد که طرفخانه های شما خیلی مشهورند و مردم طعام های شما را خیلی دوست می دارند و احترام می کنند. یعنی کارمندان شما کارشان را ماهرانه انجام می دهند. این خیلی خوب است. با بچه ها تشکر. با فکرم شما فرانچیز هم می کردید، درست؟ اگر من خطا نکنم. بله درست. محض در کوکسرای. معلوم می شود که شما بسته‌بندی فرانچیز را در همین طرفخانه آغاز نمودید. همین خیلی؟ بله درست، عیناً همین خیلی است. دوستان عزیز، ما الکی قریب نیم سال است که فرانچیزهای کاکسرای را بسته‌بندی می‌کنیم. پس در یاد گیرید، اگر شما در شهر خود و یا کشور خود تجارت آماده و خوبی را خریداری کردن خواهید، آن را انکشاف دادن خواهید، اگر تجارتی داشتن خواهید که خطا و مشکلات کم داشته باشد، پس این فرانچیزهای کاکسرای می باشد، مخصوصا در ساحه طعام ها. برای چی؟ برای آن که این آماده است. با تجربه 18 ساله. اولین کورس آموزشی ما که شما اشتراک کردید کدام بود؟ درس خوردی مهارت. درس خوردی مهارت. شما چند بار اشتراک کردید؟ همگی 6 بار اشتراک کردم. شما 6 بار در درس خوردی مهارت ما اشتراک کردید. لطفاً بگویید پس از آموزش درس های ما در خود چگونه تغییرات را احساس نمودید؟ من طبق معیار آموزش چقور را سر کردم. بعداً موافق گفته های شما من کارمندان کسبی را به کارهای خود جلب کردم. طوری که شما آموزانده اید در هر یک ساحه متخصص
мутахассисони касбиро гирифтам, масалан муҳосиби касбӣ, ошпази касбӣ ва гайра ва яъне шумо гирд овардани Бале, гурӯҳи гурӯҳи қавиро сар кардед. баъд мувофиқи дарсҳои шумо мо раванди ҷиддии тиҷоратиро оғоз кардем. раванди бале, тиҷоратиро навиштани онро ки кӣ бояд бо чӣ машғул шавад. Баъд барои ҳар як корманд навиштани низомномаро оғоз намудем. Масалан кӣ бо чӣ машғул мешавад, кӣ соати чанд меояду соати чанд меравад. яъне шумо ҳамаро ба тартиб даровардед Бале. то кор осон шавад. пештар барномарезӣ 50%-ро ташкил медод. баъдан мо инро то 70-80% расондем. ҳамин тариқ пешхизматон тариқи замимаи телефон кор мекунанд. пештар мо чекҳоро бардошта мегаштем. ҳоло бошад ин хеле қулай шуд. системаи электронӣ истифода мебарем. яъне шумо ҷараёни талафоти тиҷоратиро маҳдуд кардед. ҳар ҷое ки вақт талаф меёфт кам кардед. яъне ҷараёни фармоиш ва овардани таомҳо на тӯлонӣ балки кам гашт. ин хеле хуб аст. чанд бор дар омӯзиши системакунонии тиҷорат иштирок ман кардед? дар ду омӯзиши системакунонии Яъне тиҷорат вақте ки шумо иштирок омӯзиши кардам. системакунонии устоз. тиҷорати моро сар бале, кардед. дар дарсҳои якум ман як бор иштирок кардам, баъд ду бори дигар ва ҳоло ният дорам дар сеюмашам иштирок кунам. лутфан бигӯед ин курсҳои омӯзишии тиҷорат ки шумо иштирок кардед дар рушди тиҷорати шумо кӯмак кард? бале, кӯмак кард. якум кӯмак кард. дуюм ман муҳити нави ҳамфикронамро дарёфтам. бо одамони нав шинос шудам. ҳар бор бо одамони нав шинос шуда аз онҳо маслиҳати муфид мегирам, аз шумо мегирам ва ҳар бор усулҳои дарсдиҳӣ ва дониши шумо такмил меёбад. тавре ки шумо мегӯед баъзан инсон як нав шах мешавад, ҳолон ки бояд пайваста дар такмилёбӣ ва пешравӣ бошад. масалан пандемия шуд, бозор тағйир ёфт ва шумо ҳамон донишҳоеро медиҳед ки хеле мубрам ва муҳиманд. худи ҳозир Бале, метавон дар амал санҷид. бале, ҳамин тавр аст ва мо амалӣ карданро сар мекунем. шумо мегуфтед ки тахминан соли 2025 замони маркетинг меояд ва он барвақттар омад. шумо соли 2025 гуфта будед ва ҳоло ҳама тариқи маркетинг аст. инстаграм, таблиғот, реклама, сиё ва ҳамаи дигарон. ҳоло вақти маркетинг аст. ба ин ягон шубҳаӣ нест. ҳамон замоне ки шумо гуфтед зудтар фаро расид. мо Бале, гумон бале. доштем ки соли 2025 мешавад ва ҳоло Бале. дар соли 2022 мо инро аз сар гузаронда истодаем. бале мо гуфта будем бале ҳоло давраи менеҷмент аст ва ба зудӣ замони маркетинги пурра фаро мерасад. пас ин чӣ маънӣ дорад? яъне системаи тиҷорати шумо рафта рафта пурра ба маркетинг мегузарад. Бале, бале, ба бале. таври дигар гӯем масалан саноати мошинсозӣ як давраи муҳимро аз сар гузаронд. он корхонаҳо кормандони зиёде доштанд. акнун ба ҷои кормандон роботҳо кор мекунанд ва тамоми хароҷоти онҳо ба маркетинг равона шудааст. онҳо пули зиёдеро дар рекламаи тиҷоратиашон сарф мекунанд то ролики тарғиботиашон дар телевизионҳо нишон дода шавад. вақти ин фаро мерасад, аллакай фаро расид гӯем ҳам мешавад, аллакай сар шуд. Бале, устод. масалан дар 10 соли охир арзиши маводи таблиғотӣ дар интернет 7 маротиба гаронтар шудааст. 7 маротиба дар 10 соли охир. пас маълум мешавад ки дар ҳар 1.5-2 сол қариб 100% нархаш боло меравад. арзиши он то рафт гаронтар мешавад. дар бораи одамоне ки дар гурӯҳи мо мехонанд чӣ фикр доред? дар он ҷо аз тамоми муҳитҳои тиҷорат таҳсилкунандагон ҳастанд. тавре ки шумо гуфтаед, системаи корӣ қариб ки якхел аст. танҳо тарзи кор ва модели тиҷорат гуногун аст. бо дигарон муошират карда фаҳмидам ки дигарон низ мисли мо мушкилот доштаанд, ҳам дар тиҷорати тарабхона, ҳам дар тиҷорати сохтмон ва ҳам ҳифзи саломатӣ. вақте бо дигарон суҳбат мекунӣ, мефаҳмӣ ки на танҳо барои ту, балки барои дигарон низ душвор будааст. мо ҳамдигарро дастгирӣ мекунем, ҳамдигарро мефаҳмем. онҳо низ гумон доштаанд ки танҳо тиҷорати онҳо вазнин аст, душвор аст. хулас ҳамин тавр мо таҷрибаҳоямонро мубодила мекунем, ба ҳамдигар аз бурду бохтҳоямон нақл мекунем. ин хеле фоиданок аст. баъд бачаҳо дар шаҳрҳои дигар тиҷорати шарикиро пешниҳод мекунанд барои кушодани чизе ва ё кореро бо ҳам кардан. яъне маълум мешавад ки вақте инсон ба ин муҳит миёни гурӯҳи шогирдони мо ворид мешавад, имконияти ӯ садҳо бор меафзояд. чунки шумо баъзеи калонеро пешниҳод мекунед. тавре ки худатон гуфта будед, шумо беш аз 23-24 сол боз ҳама паҳлӯҳои тиҷоратро аз худ кардаед. шумо ба мо тоҷирони гуногунеро ки худамон ёфта наметавонем дастрас мекунед. охир пайваста Бале. мушкилот эҷод мешаванд, сарҳадҳо баста мешаванд, ҳавопаймоҳо парвоз намекунанд. шумо бошед давоми солҳо гурӯҳи калонеро гирд бале овардаед. платформаи мо хеле бузург аст. шогирдон дуруст. аз тамоми дунё гирд омаданд. пас ин имконият медиҳад ки онҳо бо ҳам шинос шаванд ва аз ҳама муҳимаш барои худ шарикӣ меёбанд. як аз тиҷорат меҷӯяд, касе дигар вусъат бахшидани онро ҷӯёст ва аз ҳама муҳимаш ин корро бо одамони мувофиқ бояд кард. шумо ҳамеша дуруст қайд мекунед ки ҳоло вақти он аст ки бояд бо одамони софдилу лаёқатманд Бале, кор бале, кард. ҳамин ҳамчунон тавр. бояд гӯям ки шумо ба мо имкон медиҳед то ки истироҳат кунем. ба ҷуз омӯзиш мо ба атрофи шаҳр мебароем, Бале. ба лаби баҳр меравем. ман шароити иқлимиро мегӯям. аз кору аз хона ба ҳар ҳол инсон хаста мешавад. ин аз нав барқароршавист. аз нав барқароршавист. ин кори шумо
мо хеле ҳам дуруст аст. Чунки вақте ки шумо дар шаҳри мо дарс медодед, моро доим касе ҷиғ мезад ва ё занг мезад. Дар он ҷо бошад, ҳамаро хомӯш мекунӣ ва маҳз бо дарсҳо машғул мешавӣ. Баъди дарсҳо бо дӯстон супоришҳоро иҷро мекунӣ ва тиҷорати худро фарохтар дарк мекунӣ. Бале, супоришҳоро иҷро мекунӣ, ҳамаи дарсҳоро мехонӣ ва кори худатро, тиҷорататро беҳтар дарк мекунӣ. аз дохил ошкор намудан ва фаҳмиданро оғоз кардан, микроменеҷментро ҷуз ба ҷуз фаҳмидан. вақте дар шаҳрҳо баргузор мекунем чӣ рӯй медиҳад? онҳо дар дарс мешинанд, вале чун аз толор бароянд тамом, ӯ боз бо ташвишҳои худ банд аст ва ӯ ними донишҳояшро фаромӯш мекунад. охир мағзи сари соҳибкор ҳамеша банд аст. доим фикр мекунад, ин коро кардан дар кор, он коро кардан дар кор. дар он ҷо бошад, мағзи сари кас метавонад ба хубӣ аз нав барқарор шавад. ман мутахассис оид ба инсонам. давоми беш аз 23 соли кори ман пайваста баромад мекунам. доимо бо одамон кор мекунам. вақте кӯдак будам, дар 8 солагӣ модарам бароям устоде пайдо намуд. ман дар рӯбарӯяш менишастам. одамон ба пешаш меомаданд ва ӯ ба онҳо пайваста маслиҳатҳо медод ва ман бо мушкилоти одатии мардумшинос шудам ва бо гузашти вақт ман мутахассиси хуб оид ба инсон шудам. барнома чунин тарҳрезӣ шудааст ки инсон ҳатто мураккабтарин маълумотро ба осонӣ метавонад аз худ кунад, танҳо дар сурате ки ҳисси дарки ӯ ва ҳолати равонияш ба ҳамдигар ҳамоҳангу мутобиқ бошад. масалан, агар шумо донишеро аз худ кунед, вале хислататон ба он мувофиқ набошад, он донишро рушду такмил дода наметавонед. комилан дуруст. одамони боақл зиёданд, онҳо хеле ҳам боақланд, маълумоти олӣ доранд, вале аз сабаби он ки хислати заиф доранд, онҳо наметавонанд ё тоб оваранд ва ё сар кунанд ва ё корро дар ними роҳ мепартоянд. инчунин дар вуҷуди инсон ҳисси дуруст гӯш карда тавонистан нақши калонро мебозад. барои ин бошад, бояд ҷисми ӯ нерӯ дошта бошад ва ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонияш ба ҳам ҳамоҳанг бошад. масалан, агар шумо аз хоб сер нашуда бошед, агар хаста бошед, шумо метавонед китобро кушоед, аммо онро хонда мазмунашро фаҳмида наметавонед. ними як мақоларо нахонда хобатон мебарад, чунки ҳолати хастагӣ инсонро мағлуб мекунад. ман инро ҳамеша мегӯям. роҳбари хаста шуда хеле хафнок аст, чунки ӯ ё қарори хато қабул мекунад ва ё наздик ба он, ва тақдири тамоми ширкат вобаста ба он қароре аст ки шумо қабул мекунед. бале, дуруст. агар шумо зуд қарори хато ва ё наздик ба он қабул мекарда бошед, ин шуморо ба қафо мекашад. ин боиси ғамхӯрӣ ва хароҷоти зиёдтар мешавад. ҳолон ки чунин хароҷот ва ғаму ташвиш тамоман дар кор нест, аз он нафъе нест, баръакс шуморо ба доми мушкилоти нав мекашад. пас маълум мешавад ки шумо бо ин мушкилоти нави ҳоло рафта ҳамон толореро мебинем ки онҳо корро аз он ҷо оғоз карданд. аз ҳама муҳимаш дар тиҷорат ин оғози он аз тиҷорати хурд аст. нигоҳ кунед ки дарҳо чӣ гунаанд. худи он ғояе ки аз тиҷорати хурд бояд сар кард, аҳамияти калоне дорад. иштибоҳи аксари одамон дар он аст ки онҳо мехоҳанд яку якбора тиҷорати калонро оғоз кунанд ва ин номумкин аст. яъне шумо корро аз ҳамин толори хурд сар кардед. бале, ҳамин хел. масалан, дарҳоро нигоҳ бале, кунед. дарҳоро бинед, мисли дарвозаи мо ин қаср, дарҳоро махсус муҳити фармоиш табиии кардаем. шарқӣ. нигоҳ кунед, ҳама кор аз ин толори хурд сар шудааст. мебинед, агар дар ёд дошта бошед, аксари тиҷоратҳои муваффақ маҳз ҳамин хел оғоз шуданд. аз хурд оғоз кунед ва таҷриба андӯзед ва ҳамроҳи тиҷорат бояд боло рафт. ин формулаи хеле бузург аст. он фалсафае ки тиҷорат кушода дарҳол Билл Гейтс ва ё Стив Ҷобс шудан мумкин аст, иштибоҳи бузург аст. худоё, ин дарҳоро худатон фармоиш додед? бале, айнан ҳамин хел. ин кори дастист? бачаҳои қуқанд ин дарҳоро сохтаанд. устоҳои бале, ӯзбекистонӣ. ӯзбекистонӣ ҳамин хеле тавр? олӣ сохтаанд. нигоҳ кунед, ин нахустин толорест ки бале, ҳама бале. аз ин ҷо оғоз шудааст. хеле хуб, офарин. дӯстони азиз, мебинед, 18 сол пеш шумо аз ин ҷо сар кардед ва сипас тадриҷан навбатиашро сохтед. бале, баъд бале. ҳамин хел пайи ҳам шумораи шумораи ошхонаву ошхона, тарабхонаҳоро зиёд кардед. аз хурд сар кунед, хароҷотҳоро таҳти назорат гиред. вақте дар тиҷорат пул кор мекунед, онро фарохтар гардонед. пулро беҳуда сарф накунед. дарҳол хона ва мошинҳои гаронбаҳо нахаред. яъне маълум мешавад ки шумо доимӣ сармоягузорӣ кардед. бале, сармоя гузоштем, хароҷот сармоя кардем. гузоштед, хароҷот кардед, фароғ ва бале, калонтар баъдан кардед. шариконро ҷалб намудем, чунки ин хеле ҳам муҳим буд. Офарин. бо кӯмаки Бале. шарикон
оҳиста оҳиста рушд кардем. Ин хеле фоида расон Хеле ва бо хуб, ин шарикон офарин. то ҳол кор ва мекунем. бо ин шарикон то ҳол кор Бале, мекунед. то ҳол кор мекунем. аксари одамон гумон мекунанд ки бо шарикон кор кардан душвор аст ва ё бо онҳо оянда нест. чанд сол боз бо шарикон кор мекунед? тахминан 17-18 сол боз бо шарикон кор мекунем. яъне аз аввал бо шарикон кор мекунед. бале. чанд шарик доред? мо 4 касем. яъне 4 шарик ҳастед ва шумо 4 шарик то ҳол Бале, кор ҳамин карда хеле рушд меёбед ва ҳама хуб аст, дуруст? Бале. шарикӣ кори хиратмандон аст, кори одамони закист. шарикӣ кори одамони ҳавобаланд ва чашмгурусна нест. ин нуктаи хеле муҳим аст. шарикиро танҳо одамони қавӣ ва боақл мекунанд. барои ҳамин шумо тавонистед ки дар ин бозор қариб рақами 1 бошед. шумо ҳам Бале. тарабхонаҳои зиёд доред ва ҳам мизоҷони хеле фаровон. Бале, комилан машҳуртарин дуруст. тарабхонаҳои ин шаҳр Бале. аз они шумост. айнан ҳамин хеле. ин хеле хуб аст. мебинед, агар шумо бо шарикон кор карда тавонед, имкониятҳои шумо афзун мегардад. вале аз уҳдаи ин кор баромадан дар кор аст. лутфан бигӯед, сирри асосии кори шумо дар чӣ буд ки давоми ин қадар сол тавонистед бо шарикон кор кунед? сирраш ин аст ки мо ба ҳам бовар мекунем. баъдан агар як шарикамон рӯи як лоиҳа кор кунад, дуюмӣ ба он дахолат намекунад. як кас то охири лоиҳа меравад. яъне маълум мешавад ки бояд дар сари чамбарак як кас шинад. масъул як кас бошад. дигарон Воқеӣ ҳисоботҳоро мебинанд. дар он ҳама навишта шудааст. шаффоф. бале, комилан шаффоф. шаффофӣ, боварӣ ва масъулиятшиносӣ. масалан ман ин тарабхонаро идора мекунам. ба ин ҷо касе дахолат намекунад. ман ба шариконам ҳисоботҳоро нишон медиҳам. тамом. даромад маълум аст, ҳама шаффоф. бале, ҳама нишон дода шудааст. касе дахолат намекунад. ҳама шаффоф нишон дода шудааст. қонуни шаффофият Бале. ва ҳар моҳ дақиқ ҳисобот додан бале бале бале. ва кордор нашудан. ҳеҷ кас кордор ана намешавад. дидед, ин қоида аст. вақте касе дахолат кунад, ҳамаро вайрон Вайрон мекунад. ин ба чамбараки мошин монанд аст. агар чамбарак, педал ва суръатафзо дар дасти шахсони Расво гуногун мешавад. бошад, пас ҳама чиз расво Комилан мешавад. дуруст. шарикӣ мемирад. сидқан мегӯям ки нерӯи шумо ҳамин аст. шумо хеле нерӯмандед, зеро ин кӯмак мекунад то дур равед. Дуруст. ман ин фалсафаро дастгирӣ мекунам. ман бисёр шарикони тиҷорӣ доштам. хатоҳои зиёд кардам. вале бо баъзеашон бахтам хандид. бо баъзеашон тамоман корам омад накард. ман пули зиёдро бой додам, чунки шояд одамонро нодуруст интихоб кардам. ман ҳозир ҳис мекунам ва мефаҳмам ки муҳимаш бояд шарикони лаёқатмандро интихоб кард. Бале. бо одамони бо истеъдоду мешавад ки тавре ки бинандагон эҳсос карданд, то рафт тиҷорати шумо рушд ёфт ва шумо қаҳвахона кушодед. сипас шумо ба пешрафти кор мутобиқ гаштед. леклеро кай сар кардед? ин бале, қаҳвахона аст. қаҳвахона аст. 1.5 сол пеш. яъне Бале, шумо бале, пеш аз бале. омӯзиши курсҳои мо инҷоро боз кардед. бале, ҳамин тавр аст устод. барои зуд тағйир ёфтан дарсҳои мо кӯмак карданд ва ё омили дигар. не, тадриҷан одат кардам. тавре ки шумо гуфта будед, бо гузашти вақт бисёр чиз тағйир меёбад. ҳоло ҷавонон на чой, балки бештар қаҳва менӯшанд ва мо фаҳмидем ки инҷоро кушодан лозим аст. ман танҳо фаҳмидан мехоҳам. шумо дарсҳои моро аз худ мекардед ва ҳамчунон ба нохост ба ёдатон омад. яъне бархи корҳоро тибқи замона Дуруст. ба зудӣ анҷом додан лозим аст ва ин ҷо яъне леклерро кушодед. хеле биёед, хуб, биёед марҳамат ҳамроҳ кунед. рафта мебинем. дароед. рӯз бахайр. ҷои хеле дилкаш. рӯз бахайр, хеле шодам. аз дидоратон шодем. қаҳрамон, лабай. ӯ хоҳари шумост? бале, ӯ хоҳари ман аст. ҳамин хел? бале, ӯ корҳои инҷоро пеш мебарад. номаш Нафиса аст. ӯ ҳам шогирди шумост. бале, хуш омадед, устод. хеле шодам. ана ин бошад писарам аст. номаш Ҳусейн. ӯ ҳам дар дарсҳои шумо иштирок кардааст. офарин, офарин. юлия ҳам шогирди шумост. дарс Хуш омадед. додаед. ман онро ба ёд овардам. ташаккур ки дар дарсҳои ман иштирок мекунед. ин ҷо хеле дилкашу бароҳат аст. дар ин ҷо тахминан 1.5 сол боз кор мекунед. ҳамин хела Нафиса. бале, дуруст. 1.5 сол боз. хеле хуб, хеле зебо, хеле дилкаш. шумо дуруст гуфтед. бо гузашти вақт одамон тағйир меёбанд. ман ҳис мекунам вақте ба тарабхонаҳову қаҳвахонаҳо медароям, ман лағмон, палов, шӯрбо ва ғайра фармоиш медиҳам. фарзандонам бошад бургер, питса ва ба ҳамин монанд ғизоҳоро фармоиш медиҳам. ин барои ман хеле аҷиб аст. Бале, бале. онҳо тағйир меёбанд, завқашон тағйир меёбад ва ин албатта хеле муҳим аст. асосан дар ин ҷо мизоҷони шумо ҷавонон мебошанд, ҳамин тавр? бале, ҳамин тавр. бале бале, инчунин оилаҳои ҷавон бо кӯдаконашон меоянд. мо махсус ҷои кӯдакона ҳам дорем. махсус чунин ҷо омода кардед. хеле зебо ва дилкаш. дар ин ҷо сарошпази мо дар Париж таҳсил кардааст. ӯ дар Бриксис муддати Ҳамин зиёд тавр? ӯ сарошпаз дар будааст. Питер, дар Париж, Офарин. дар
дар бриксес кор кардааст. кадоме аз дарсҳои моро шумо ин ҷо дар амал татбиқ кардед? шумо гӯед назорати ҳисобот. асосан назорати ҳисобот. яъне шумо дар дарсҳои ман иштирок кардед ва ё дарсҳои навориамро дидед? шумо гуфта будед ки ҳама кор аз муҳосиб сар мешавад ва мо ҳам ҳамин хел кардем. аз ҳамин сар кардед? бале аз ҳамин. дуруст бе ин намешавад. ин пояи тиҷорат аст. медонед бачаҳо, ман намудҳои гуногуни тиҷоратро дидам. онҳо хуб рушд ёфтанд, вале баъдан якбора аз бозор гум шуданд, чунки низоми назорати ҳисоботашон заиф буд. тиҷорат дар пояи математика бунёд меёбад. математика набошад, тиҷорат ҳам нест. ҳар ки бе математика, бе таҳлил, бе ақлу хират қарор қабул мекунад, онҳоро экстрасенс, фавқулода ҳассос меноманд. Я их называю экстрасенсы. Потому что если он хар як бор эҳсосот кор медиҳад, работает, аммо на ҳамеша. он метавонад як бор нафт башад, Бале, ду бор дуруст. нафт башад, аммо на ҳамеша. агар дониш набошад, зиёд кор карда Бале, наметавон. айнан ҳамин гурӯҳ хел. маҳз аз эйчар оғоз мешавад ки ӯ ба мо барои ташкили дигар гурӯҳҳо кӯмак мекунад. вале тиҷорат аз муҳосибот оғоз мешавад. шумо бояд ҳатман дар навбати аввал муҳосиби хубе ёбед ва ин корро пеш баред. бе ин намешавад. пас шумо аз аввал оҳиста оҳиста ин корро сар кардед. агар 1.5 сол пеш сар карда бошед, пас қаҳрамон дар дарсҳои ман иштирок мекард. хеле шодам. аксари тоҷирони солҳои 90 тадриҷан аз бозор рафтанд. рынка, чаро? чунки вақте ки давраи кори системавӣ, менеҷмент ва назорати дақиқи ҳисобот сар шуд, аксари онҳо ин чизҳоро надоштанд. не было. ҷавононе пайдо шуданд ки хапу дам тиҷоратро дуруст бунёд карданд ва кам кам аз онҳо низ таҷриба омӯхтанд. бозор тағйир ёфт, завқи мизоҷон дигар шуд. тоҷирони солҳои 90 дар шакли пешина боқӣ монданд. онҳо чун пештара кор мекарданд ва тағйироти бозорро эътироф накарданд. завқи мизоҷон бошад, тадриҷан тағйир ёфт. офарин ба шумо ки ин тағйиротро эҳсос кардед. ороиш тағйир ёфтааст, бастабандӣ тағйир ёфтааст, услуб тағйир мо ёфтааст. зуд навгониҳо ворид мекунем. шумо маҳсулоти рангоранг доред. мо шириниҳои гуногунро пешниҳод мекунем. як чизи нав илова мекунем, рангу ба ранг мекунем, Хеле ҷолиб хуб. мегардонем, зуд ва хориҷа меравем ва бозорро мебинем. меомӯзем. таҷрибаи онҳоро дар худ амалӣ мекунем. офарин, офарин. ин падидаи хеле муҳим аст. ғоя бояд нав бошад. таваҷҷӯҳ кунед, ё ғоя ва ё маҳсулот ва ё модели тиҷорат бояд ки дар тағйирот бошад. вагарна шумо дур намеравед. дар ҳар як марҳилаи муайян навсозӣ карда шумо рушд мекунед. ҳозир замона ҳаминро тақозо бале, бале. мекунад. бале, ин хеле муҳим аст. пас биёед навбатиашро Хеле шодем, мебинем. боз ташаккур ба биёед. шумо. дӯстони азиз, ана ин сеюмин бренд аст ки қаҳрамон пеш мебарад. ламисо? бале дуруст, ламисо. пас аз 1-2 сол ман ҳамсарамро ба тиҷорат ҷалб кардам ва мо ин тарабхонаи оилавии итолиёвиро боз кардем. тарабхонаи оилавии итолиёвӣ. борон меборад. биёед дарунашро мебинем ва он ҷо суҳбат мекунем. хуб, ламисо чанд сол боз кор мекунад? 7 моҳ боз. каме дар борааш нақл кунед. ин тарабхонаи оилавии итолиёвист. дар ин ҷо масалан питса ҳаст, моҳӣ ҳаст, шириниҳо ҳастанд, вале мо дар ин ҷо машруботи спиртӣ намефурӯшем. оҳо, инчунин дар ин ҷо ҳуҷраи кӯдакона низ ҳаст. мо махсус чунин омода кардем. ин ҷо хурд аст. тарабхонаи бале, хурди тарабхонаи итолиёвӣ. хурд. ба хориҷа рафта дидем ки дар он ҷо тарабхонаҳои калон нею, балки хурд муд шудааст ва хеле роҳатбахш аст. ба ҳама писанд меояд. ба наздикӣ пандемия буд ва он метавонад боз такрор шавад. барои ҳамин ин ҷо ҷойи нишаст кам аст. агар макони тиҷорат ва ҷойи нишасти он кам бошад, ҳуҷҷатгузорӣ барои иҷозат низ осонтар мешавад. ва агар ҷой калон бошад, яъне шумо ҳамаро ба бале, инобат бале, гирифтед. бале. ин ҷо хурд, роҳатбахш ва ҳаматарафа бале, аст. ҳама паҳлӯҳоро ба инобат гирифтем. ғайр аз ин ҳар сол андози маконҳои тиҷоратӣ, амволи ғайриманқул, замин ва ғайра афзоиш меёбад. боз масъалаи иҷозатнома. акнун ман фаҳмидам. дӯстони азиз, одатан ман ҳамеша бисёр шогирдонамро ки дарсҳои фардӣ мехонанд, маҷбур мекунам то ки дар таҳсил ва коруборашон ҳамсарашон бо онҳо бошанд. ин барои фаъолияти ояндаи онҳо хеле муҳим аст. яъне шумо занатонро бо худ ба таҳсил бурдед бале, бале. ва тадриҷан ин фикр пайдо шуд.
این فکر شما بود یا از زنتان؟ ин фикри занам буд, вале ман медонистам ки пеш аз ҳама ӯ бояд дониш дошта бошад барои идома додани кор. Дар оғоз ман кӯмак карда, баъдан бояд тиҷорати ҳардуямон алоҳида мешуд. او باید خودش бале بعداً баъдан бояд худаш корҳоро мустақилона пеш мебурд. ӯ метавонист бо дигар шарикон ҳамкорӣ карда корро пеш барад. بله аммо барои ин бояд ӯ дониш медошт. тавре ки шумо гуфтаед, тиҷоратро бе ҳеҷ гуна донишу малака сар карда намешавад. он гоҳ оянда маълум аст, аниқ муфлисӣ. бояд нақшаи мушаххас бошад ва ҳамчунон ҳатман дониш. او تمام سال با شما به درس میرفت؟ бале тамоми сол дарсҳоро мехонд, дар ҳамааш пурра иштирок мекард ва ман мехоҳам ки курси дуюмро низ бихонад, донишҳои лозимаро бигирад ва ҳамин тавр дар ин ҷо кор кунад. یعنی نتیجه تحصیل هر دوی شما انا همینجاست. درس های ما را خواندید و اینجا را کشادید. بله، همین این طور. طرفخانه ایتالیایی خیلی راحت بخش و زیباست. بله. چند ماه باز کار میکنید؟ 7 моҳ боз. الله که رشد کار احساس میشود. бале нав рушд карда истодааст, чунки вақте мо инҷоро кушодем пандемия буд. بله بله بله. ҳоло оҳиста оҳиста корамон пеш меравад. پس معلوم می شود که شما 4 سال پیش خواندن درس های ما را سر کرده اید بله. و تخمینا 1.5 سال پیش با آموزش فردی سر کردید. درست. قهرمان عزیزم، شما در درس های من بودید. باز در دیگر درس های گوناگون نیز اشتراک کرده бале اید. бале بعد پیش من آمده گفتید که استاد من در جایهای گوناگون بودم، در مسکو، در الماتا و غیره، و گفتید که میخواهم آموزشی علاهیده با شما داشته باشم. سبب این چی بود؟ бале тавре ки шумо гуфтед, ман дар бисёр ҷойҳо дарсҳои тиҷоратро хондаам. он устодон ҳам донишҳои шуморо медиҳанд, аммо дарсҳои онҳо мураккабтар аст, печида аст. аз они шумо бошад оддӣ ва содда аст. шумо хеле равшан мағзи гапро мегӯед. ана ҳамин тавр. тухмӣ? бале масалан тухмиро медиҳед ва ёд медиҳед ки чӣ тавр онро коштан ва сабзондан лозим аст. ҳатто агар саволе ё масъалае пайдо шавад, шумо коре мекунед то он масъала аз решааш ҳал шавад ва дигар чунин хато такрор нашавад. حل سیستماوی. бале ҳамин хел аст. дар дигар ҷойҳо танҳо назарияҳоро меомӯзонанд. шумо бошед таҷрибаи зиёди ҳаётӣ ва ҳамчунон тиҷоратӣ доред. فهمم. масалан онҳо мегӯянд ки дар дафтар навис ва рав онро иҷро кун. онҳо омӯзгорони оддиянд, соҳибкор ва ё тоҷир нестанд, вале шумо бошед тамоман дигар хел ҳастед. фарқият аз замин то осмон аст. یعنی شما این همه را دیده تحلیل آموخته تحلیل کردید، تجربه های بله، ما را بله. به نظر گرفتید و در همین اساس البته. خواستید که آموزش فردی داشته باشید. آموزش فردی به شما چی داد؟ من فهمیدم که یکی از نتیجه های آن انا همین طرفخانه است. бале бале ман бо одамони нав шинос шудам, чунки шумо дар омӯзиши фардӣ одамони тамоман дигаргунаро ҷалб кардаед. дар он ҷо одамони табақаи махсус ҳастанд. дар он ҷо тарзи омӯзиш дигаргуна аст. одамон бо арзишҳои боз ҳам баландтар бо кас муомила мекунанд. ба таври дигар гӯем, шумо одамонро дар он ҷо филтр кардаед, яъне беҳтаринҳоро интихоб кардаед. одамони махсусро дар ин омӯзиши фардӣ ҷудо кардаед. мо дарсҳои шуморо тариқи онлайн низ меомӯзем. Бале. он чӣ ки дар омӯзиши фардӣ аст, яъне бо шумо, дар он дарсҳо тамоман нестанд. дар дарсҳои шумо як гуфтаи хубе ҳаст. чунин имкониятҳо на ба ҳама дода мешаванд. воқеан ҳам хуш ба ҳоли мо ки шогирди шумоем. دوستان عزیز، من از تجربه‌ام واقعا درک کردم که متخصصان، کارمندان کسبی و یا انبوه مردم همه عقل و تمیز دارند. این طبیعی است. 90-98 فائز دانششان همگی 10% نتیجه می‌دهد. бале бале این در حقیقت چنین است. من به این باوری حاصل کردم. 2 فائز دانش باشد 90 فائز نتیجه می‌دهد. 2 فائز، اما این خیلی و خیلی مرکب و نادر است. و این 2 فائز را تنها متخصصان کسبی دارند. Только реальные профессионалы и мастера. برای همین یک گروهی شرکت ها رشد می کنند، حالان که در یک وقت فعالیت می کنند، در یک نوع شرایط بازار کار می کنند. برای همین یک گروهی شرکت ها رشد می کنند و دیگران نه. برای همین هر یک محیط هر خیل است. بینید، یک گروهی شرکت ها خوب رشد می کنند و گروهی دیگر نه. من با این چی گفتن می خواهم؟ برای خود استادی را یابید که به شما انا همین 2 فائز را می دهد. شما این 2 فائز را به آسانی نمی‌یابید و از همه عجیبش این را با تجربه شخصی به دست آوردن ناممکن است. номумкин аст. شما 18 سال تجربه کاری دارید. бале درست؟ به فکرم شما این را باید مشاهده کرده باشید. عادتاً پیش ما تاجران نوکار نمی آیند. آنها خیلی کمند. پیش ما تاجران بزرگ می آیند. تاجرانی که درآمد خوب دارند. همین خیلی. بله، درست. 90% بچه‌هایی که می آیند کمش 1 میلیون دلارشان در گردش است. و یا شاید از این هم بیشتر. وضع اقتصادیشان خیلی خوب است. یعنی تاجران ثروتمند می آیند. وقتی که آنها دانش‌های کسبی را در تجربه خود وارد می کنند و آن را در عمل تطبیق می نمایند، پس نتیجه کاریشان خیلی هم نظررس خواهد بود.
бале, комилан дуруст. شما از آموزش فردی باز چی چیزهای فردی را به خود گرفتید که به شما نتیجه نظررس داد؟ шумо бо таълимотатон вақти моро сарфа мекунед устод. وقتی رسیدن به هدف صرفه می شود. медонед бо вуҷуди он ки мо ба ҳар ҳол кӯшиш мекунем вале ба хатоҳо роҳ медиҳем. шумо бошед вақти моро сарфа мекунед то хатоҳо кам шаванду зудтар ба ҳадаф расем. ғайр аз ин дар омӯзиши фардӣ ҷанбаи хуби дигараш ин аст ки мо бо дигар тоҷирон муошират мекунем. бо тоҷирони нав ба нав дӯстӣ пайдо мекунем. онҳо на танҳо аз қазоқистонанд балки аз тамоми дунё мебошанд. масалан дар русия тоҷире чизе гӯяд мо мефаҳмем ки пагоҳ мо ба он мерасем. агар касе дар аврупо чизе гӯяд باز 20 سال ӯ боз پیش чанд моҳ пешро медонад. агар тоҷире аз амрико гӯяд мо мефаҳмем ки баъди чанд сол бале, ба он бале. рӯз мерасем чунки онҳо ин давраҳоро гузаштаанд ва омӯзишҳои фардӣ ҳаматарафа ба рушди кори мо манфиат мерасонад. لطفاً با رقم ها گویید. از زمانی که آموزش درس های ما را سر کردید درآمد شما چند مراتب افزود؟ тахминан 3-4 маротиба афзуд. 3-4 مراتب. آفرین آفرین. اگر برای توسعه کارها این درس ها پرره به کار برده شوند خداوند باز هم موفق تر میگرداند. боз шумо мегӯед ки инсон бояд ҳадафе гузорад ва ҳар сол тахминан 30% даромадашро афзоиш диҳад. ман айнан чунин карда истодам. ҳар сол даромадам тахминан 30% меафзояд. ҳеҷ гоҳ боло рафта боз паст намешавад. доим як хел оҳиста оҳиста боло меравад. بله بله. دوستان عزیز، قهرمان 1.5 سال است که درس های فردی مرا می آموزد. ما با شما قریب هر هفته در معاشرت هستیم. بله، درست. با گروه هر هفته ولی با شما باز هم بیشتر معاشرت میکنیم. وقتی آدمان پیش من برای آموزش فردی می آیند آنها با من 24 ساعت در تماس می شوند. چون که رقم شخصی مرا دارند و می توانند زنگ زده چیزی را پرسند. بله. اما من در این آموزش ها مسئله استراتژی را می آموزانم. چی کار باید کرد؟ بله. با شریکان تجاری مسئله ها را باید چه طور حل کرد؟ چه طور سرمایه گذاری شرکت را افزایش داد؟ کار را چه طور باید رشد بخشید؟ سمت اساسی کاری ما همین است. комилан дуруст. شما به چنین آدمان چی گفتنید؟ هستند آدمانی که تحصیل کردن میخوان اما نمیدانند. آنها تنها به تجربهشان تکیه میکنند. گمان میکنند که من پول دارم باز چی را آموزم؟ تجارت دارم همش را میفهمم. ман гуфтаниам ки бале пул лозим аст. тавре ки шумо мегӯед бале пул ба мо барои расидан ба ҳадафҳоямон лозим аст. шумо ҳамеша мегӯед ки ба мо имкониятҳои пул лозим аст. ин бисёр нуктаи муҳим аст. бешубҳа гуфтан мумкин ки бо пул қариб ҳама Бале. чиро ба даст овардан мумкин аст. имкониятҳои пул зиёд аст. тавре ки шумо мегӯед бале ту тиҷорат дорӣ, мошину хонаҳои беҳтарин дорӣ. ин муҳим нест, балки муҳим он аст ки ту бояд мафҳуми зиндагиро дарк кунӣ ва донӣ ки барои чӣ зиндагӣ мекунӣ, ин ё он корро чаро мекунӣ, баъд аз сари худ чӣ мондан мехоҳӣ. ин ҳамаро бо ҳеҷ чиз муқоиса кардан намешавад. инсон метавонад хеле сарватманд бошад, хеле доробой бошад, вале шояд чунин арзишҳои муҳимро надорад. باطناً خالی است. باطناً مثل خالی است. سوراخی بزرگی که бале درونش ковок کاوک аст. чунин одамон барои он зиндагӣ мекунанд ки миёни мардум худ нишондиҳӣ кунанд ва ё чизеро исбот кунанд. بله. аммо вақте ки мо дарсҳои шуморо мехонем ба мо фарқ надорад ки кӣ чӣ гуна боигарӣ дорад, чӣ гуна мошин дорад. муҳим ин ки мо ботинан медонем ки ин корро чаро мекунем, бо ин роҳ ба ботинан кадом фаҳмидан самт ин меравем. муҳимтар аст. инсоне ки ботинан холист бо як-ду саволи оддӣ фаҳмидан мумкин аст ки ӯ чӣ инсон аст. ӯ мафҳуми аслии зиндагии худашро дарк намекунад. ӯ шояд дар муҳити худ, дар шаҳри худ, миёни шиносояш муваффақ бошад, шояд хеле доро бошад, аммо дар бозор ӯ ин корро карда наметавонад. در حقیقت شما درست قید کردید. هر انسانی که پیش ما می آید در محیط خودش پیش قدم است، در بین خویش و تبار دوستان. بله. اما وقتی بله. او به محیط ما می افتد بله، درست. او آدمانی را می بیند که تجربه خیلی کلان دارند، آدمانی که از او دیده 10 مراتب موفق ترند، پولی بیشتر دارند، عقل و خرد زیادتر دارند، تجربه بیشتر دارند. اگر دریا داشته باشید، یک فلسفه هست که من زود میگویم آب در کجا بیشتر است؟ در دریا و یا اقیانوس؟ البته آب در اقیانوس بیشتر است، چون به خریطه عالم نظر افکنید میبینید. ولی اقیانوس حتی از خردترین دریاچه گرفتن آب را رد نمی کند. برای چی؟ این به اقیانوس کمک می کند تا عمری بیشتر ببیند و میلیارد ساله ها در آبداری پیش قدم باشد. شاید اقیانوس میلیارد ساله ها عرض هستی نکند، ولی این همه با شرافت آن است که از دریاچه آب می خورد.
برای همین انسان قوی و خیرتمند همیشه محیطی را می‌یابد و طوری رفتار می‌کند تا از آب دیگران جای خالی خود را پر کند. او می‌تواند چیزی بدهد و چیزی بگیرد. همیشه می‌توان با قرض یا کردیت ماشین خرید خود را بای نشان داد. می‌توان با ایپاتیک کوشکی را خرید و وانمود کرد که تو ثروتمند هستی. اما با این حال زیاد وجود داشتن ناممکن است. اما خود را با عقل نشان دادن میسر نمی‌گردد. دهانت را می‌کشی و همش آشکار می‌شود. پیسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود. با یک دو سوال می‌فهمند که تو در این ساحه متخصصی کسبی هستی و یا نه. در حال معلوم می شود بله، درست. کس نمیتواند خود را انسانی با عقل نشان دهد. شما به آدمان آمده تحصیل کردن را مصلحت می دهید، چون که بعضی آدمان فکر می کنند که آموزش آنقدر مهم نیست، کمکی زیاد نمی رساند. инсон бояд илм омӯзад. ман ба тамоми дӯстонам тавсия медиҳам ки хонанд ва бисёриҳо пеши шумо барои хондан меоянд. бисёриҳо дар шакли умумӣ не, балки алоҳида бо шумо хондан мехоҳанд. онҳо инро дарк мекунанд. ҳарчанд ашхоси сарватманд ҳастанд, вале медонанд ки ақли таҷрибадоре ба онҳо лозим аст, устоде лозим аст, вагарна дур рафтан номумкин аст. аз ин рӯ ман ба ҳама тавсия медиҳам ки ин Дар хеле марҳилаи лозим ва муайян. зарур аст, зеро устод илми бештаре дорад. мисол шумо устоди тиҷоратиам ҳастед, дар варзиш устоди ман дигар кас аст. باید کس استادانی ماهر را انتخاب کند. барои ҳамин вақте инсон дар ҳар соҳа устодони моҳирро барои худ интихоб намояд, ҳеҷ гоҳ хорузор намешавад, балки ҳамеша комёб мегардад. مثلا وقتی شما بیمار شوید نزد دکتر می روید. من نزد همسایه رفته بیا کمک کن نمیگویم که، ما نزد متخصصی کسبی می رویم. комилан дуруст. ва инчунин шумо мегӯед ки дониш ин танҳо дониши мактабӣ нест. тавре ки аксарият чунин гумон мекунанд. мегӯянд ки 10 солаҳо дар мактаб хондем, боз чӣ қадари дигар хонем. тавре ки шумо мегӯед дониш боиси тағйирот мешавад. вақте инсон тағйир меёбад, ӯ шахси дигар мешавад. бо илм инсон ба худованд наздик мешавад ва дар натиҷа бо мадади худованд хеле тавоно мегардад. бо илм кас бо худаш мубориза мебарад ва худашро дигар мекунад. камбудиҳои худро нест мекунад, мукаммал мешавад. мешавад. бале, на ин ки танҳо математика ва ё географияро хуб донистанд, вале баъзе нафарон гумон мекунанд ки хондан иборат аст танҳо аз дарсу фанҳои мактабӣ ва ё донишгоҳ. دوستان این لحظه خیلی مهم است که باید درک کرد. در یکی از کتاب‌هایم با نام تومار غالب من چنین نوشتم: وقتی شما تحصیل می‌کنید شما نو می‌شوید. وقتی شما نو می‌شوید به خداوند نزدیکتر می‌گردید. وقتی انسان به خداوند نزدیکتر می‌گردد تواناتر می‌شود. یعنی تو به خودت غالب می‌گردی و گویا از نو تولد می‌شوی. نگاه تو، رفتار تو به زندگی نو می‌شود. تو آفریدن معجزه ها را آغاز میکنی. آفریدن معجزه ها چی معنی دارد؟ یعنی در زندگی تو چیزهایی پیدا میشوند که نبودند. در زندگی تو چیزهایی پیدا میشوند که قبلا تماما نبودند و این معجزه است. مثلا کسی تلفن را اختراع کرده است. این برای آدمانی که 200 سال پیش زیستند معجزه است. کسی دارو را اختراع کرده است. کسی هواپیما را اختراع کرده است. این برای آدمانی که 500 سال پیش زیستند معجزه حقیقی است. همین طور نه؟ شما می توانید استعدادی را که خداوند داده است در خود کشف سازید. اگر شما پیوسته بخوانید فرمول چنین است: خوانش مرحله طولانی است و معجزه می آفرد. آن واقعا معجزه می آفرد. مدت طولانی خوانش را انسان باید یک کار معمولی زندگی گرداند و از همه جالبش این است که اگر شما به چنین طرز زندگی عادت نکرده باشید، پس با باوری گفته می توانم که زندگی شما دلگیر کننده است. اگر انسان خوانش را برای خود مثل راهی گرداند و پیوسته خواند، او دایم در خود استعدادهایی را کشف می کند که قبلا نمی توانست استفاده برد و با مرور زمان در زندگی او نوگانی های زیادی می شود. حادثه های خوب روی می دهد، آدمانی نو پیدا می شوند. شما متخصصی کسبی می شوید و در هر یک مرحله رشد حیاتتان آدمانی با عقل موفق تر پیدا می شوند. بله. یعنی محیط کس تغییر می یابد. تا حد امکان آدمان اطرافتان و امکانیت هایتان تغییر می یابند. و این چنین سطح زندگی نیست و انسان طوری می شود که آرزو می کرد. این عالی است. واقعا چنین است. زندگی خیلی عادلانه بنیاد شده است. عادلانه چی معنا دارد؟ چی قدری که تو خودت را بهتر گردانی، این در اطراف تو انعکاس می گردد. تا دمی که من متخصصی کسبی نشدم، در حیاتم متخصصان کسبی پیدا نشدند. قانون مغناطیسم کار می کند. تا من انسانی دقیق کار نشدم، در اطرافم چنین آدمان پیدا نشدند.
تا من خودم و دیگر آدمان را خطا و کمبودی آنها را نبخشیدم، در زندگی من نیز آدمانی مشخصی که کمبودی و خطاهای مرا بخشیده توانند پیدا نشدند. زندگی قانونی جدی عدالت را دارست. هر چی کاری حاصل همان را میگیری، هر چی کنی همان برمیگردد. نیکی کنی نیکی میبینی، بدی کنی بدی میبینی. این واقعا چنین است. هرچند ما آن را بسیار شنیده ایم از جانب پیرانسالان، از جانب معلمان، ولی وقتی که آن را خودت از سر میگذرانی و حس میکنی تماما چیزی دیگر است. در آن هنگام نتیجه های نظررس به دست می آیند. انا همین که دوستان عزیز، اکنون من و قهرمان می رویم و طرفخانه دیگرش را می بینیم. می رویم و باز دو آشخانه ایتالیایی اش را می بینیم. دوستان عزیز، ما حالا به طرفخانه نوبتی می رویم. با بارویلا می رویم. بله، با بارویلا می رویم. خب این طرفخانه آلمانی است، درست؟ بله. طعام های آلمانی پیشنهاد می شوند؟ طعام ها در باغ. یعنی در باغ است. بله، محیط طعام خوری در باغ قرار دارد. حالا می رویم و خودتون می بینید. اسلوبش چنین است. در محیط باغ. میدونید ما یک باغ داریم، باغی کلان. باغ کلان. و اون در داخل باغ قرار دارد. با همین مدل. بله، مدلش چنین است. چند سال باز این طرفخانه وجود دارد؟ بیش از 10 سال باز. دوستان، آیا میدونید که به من کدام طرز کار قهرمان و شریکانش پسند است؟ ببینید، آنها قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها را نمی‌فروشند و یا به تجارت ساختمان مشغول نیستند و یا شرکت انتقال دهنده نگشادند. آنها در یک ساحه تجارت متخصص خوب شدند. یعنی در ساحه طعام‌ها و خوراک خوب تجربه دار شدند، خوب آموختند و در یک ساحه تنها رشد می‌کنند و به پیش می‌روند. یعنی به مزاجانشان امکانیت‌های فراختر پیشکش می‌کنند. مثلا اگر میزاجان طعام‌های ازبکی خواهند به آکسرای و کاکسرای می‌روند و یا به بخچیسرای. اگر طعام‌های ایتالیایی خواهند به ماتزارلا می‌روند. من آنجا خوراک خوردم، خیلی بامزه است. و اگر طعام‌های آلمانی خواهند هم شرایط و امکانات هست. بله. اگر به قهوه‌خانه رفتن خواهند، نام آن قهوه‌خانه‌تان چی بود؟ لمیسا و لکلر. یعنی همین خیل همه انواع غذا پیشنهاد کرده می شود. با گذشت وقت آنها در تمام جنبه‌های طعام‌پزی کار و فعالیت می کنند و کارشان رشد می یابد. من و قهرمان حالا در سر بسته‌بندی فرانشیزه و همزمان جهت فراخ گردانیدن تجارت او فعالیت می نماییم. به فکرم در سال نو ما آماده می شویم، درست؟ شاید در ینور و فوریه همش برای توسعه بخشیدن فعالیت آماده خواهد بود. حالا توسعه بخشیدن خیلی مهم است. باید از حدود شیمکن بیرون براید. همین طوره؟ بله. به فکرم مقصد از درس‌های ما را خواندن شما محض همین است، درست؟ بله. لطفاً بگویید در تجارت طرفخانه‌ها بیشتر به چی باید توجه ظاهر کرده شود؟ طوری که شما گفته بودید، نظارت حسابات و تازگی. تازگی خیلی مهم است و خیلی متحد بودن در کار است. راهبری لازم است که گروهی کاری را اداره کند و البته ماهرانه. باید همه کارمندان حتما راهبر را گوش کنند. در تجارت طرفخانه‌ها من آدمانی را انتخاب می‌کنم که بیشتر به خودم مانندند تا که ارزش‌ها و فهمش‌های ما یک رنگ باشند. بله. آنها به همدیگر در ضرورت کمک می‌کنند و یا در روزهای استراحت با همدیگر دم می‌گیرند، یکدیگر را دستگیری می‌کنند. بله. مثلا اگر کسی بیمار شود، آنها نمیگذارند که این احساس گردد. کسی به جای آن بیمار کار می‌کند. یعنی کاری می‌کنند که مشکلی ایجاد نمی‌شود. مثلا 3 روز پیش کاسیر به کار آمده نتوانست. محاسب به جای او کار کرد. جای همدیگر را میپوشانند. مثلا آشپزها میتوانند کباب هم پزند. در نبودن کباب پز آشپزها آن را میپزند. کاری من و کاری تو نمیگویند. همه به یکدیگر کمک میکنند. یکدیگر را دستگیری میکنند. این خیلی خوب است. یکی از چیزهای مهم گروه است، درست؟ بله. حالا وقتی آن فرا رسیده است که تنها با آدمان خوب میتوان تجارت خوب را به راه ماند. آن درس را در یاد دارید؟ درباره اداره کارمندان، چطور تشکیل کردن گروه و این چنین انواع آدمان و غیرها. 10% آدمان به ما امکان میدهند که در 90% کارهایمان موفق گردیم. پس گروه خیلی مهم است. یعنی تشکیل گروه خوب این جنبه قوی شماست. عالی. من باز یک چیز را پرسیدن میخواهم. در سیستم کنانی تجارت بخش‌های علاهده هستند، درست؟ شروع از مارکتینگ تا استراتژی، لایحه تجارتی، اداره کارمندان و غیره. این چنین اداره نمودن بحران و دیگر. از تمام درس‌هایی که گوش کردید، کدام درس به شما بیشتر کمک کرد؟
ҳамаи дарсҳо кӯмак карданд. яъне ҳамаи дарсҳо. бале ҳама дарсҳо хеле хуб буданд ва ба фикрам қавитарин дарс маркетинг аст. аз дарсҳое ки ман гузаштам истифодаи кадомаш барои шумо вазнин буд? истифодаи дарси назорати ҳисобот хеле вазнин буд, чунки онҷо ҳама рақамҳо аст ва умуман соҳаи муҳосиботро фаҳмидан хеле душвор аст. пардохтҳо, пеш аз пардохт, баъд аз пардохт ва ҳоказо. ман ба дарсҳо аз нав назар меафканам. шумо чунин шароитро фароҳам овардаед. мо метавонем дарсҳоро аз нав тамошо кунем ва мебинам ки маҳз ҳамин дарс бароям вазнин аст. ман мефаҳмам ки ин вазнинӣ бесабаб нест. он чӣ ки мушкил аст, пас дар он нуқтаи инкишоф хеле аст. хуб гуфтед. он чӣ ки мушкил аст, пас дар он нуқтаи инкишоф ҳаст. бале, ман бояд ҳамонро хуб омӯзам. яъне нуқтаи Бале, рушд. дуруст. ин хеле хуб аст. баъзе чизҳо ба назарамон душвор менамоянд, вале маҳз ҳамон чизҳо метавонанд моро боло баранд. хеле хуб, офарин. биёед меравем. мо аллакай ба Бале, барвила аллакай расидем. расидем. рафтем дӯстон. дӯстони азиз, мо аллакай ба барвила расидем. тавре ки шумо гуфтед, инҷо минтақаи боғист. бале, дуруст. инҷо атроф ҳама боғ аст. ба фикрам ба инҷо дар тобистон одамон Бале, зиёд ҳамин хел. меоянд. нигоҳ кунед шароитро чӣ гуна бунёд кардаем. хеле хуб. тобистон эҳтимол Бале, хеле хеле зебо зебо мешавад. мешавад. дар он ҷо ҳам ҷои нишаст ҳаст. бале, дуруст. офарин, офарин. тамоми шароит муҳайёст. офарин. хеле зебо ва роҳатбахш аст. офарин. пас биёед меравем. ба ошёнаи дуюма. бале, шумо гуфтед ки инҷо тарабхонаи олмонист, дуруст? бале, дуруст. тарабхонаи олмонист. ба инҷо асосан дар тобистон одамони зиёд меоянда? бале, бештар дар тобистон. барои он ки услубаш ба ин далолат мекунад. инҷо се ошёна аст. бале, ошёнаи сеюм караоке аст. ошонаи сеюм караоке. хеле хуб. услуб ва тарзи ғайриоддӣ. ин ҳамаро худатон сохтед? бале, худамон сохтем. қаблан инҷо ҷои холӣ буд ва мо ҳамаро аз сифр сар кардем. хеле хуб. инҷо дар шаҳр рақами 1 ба шумор меравад. ман шуморо ҳамчун куратор гузоштаам. Бале. шумо дар сари чанд кас ҳамчун куратор кор мекунед? аллакай дар сеюм ва ё чорум гурӯҳ. ҳар гурӯҳ камаш аз 7 то 15 кас иборат аст. дар дарсҳои хурди маҳорат ва системакунонии тиҷорат низ ман ҳамчун куратор кор кардаам. дӯстони азиз, медонед мо чӣ кор мекунем? вақте ки одамон назди мо меоянд, масалан қаҳрамон 4 сол аст ки 2 бор дар системакунонии тиҷорат буд ва ҳоло дарсҳои фардӣ мегирад. онҳое ки мутахассисони касбиянд ва онҳое ки системаи моро мефаҳманд, шояд дарсҳои моро 2-3 бор гӯш карда бошанд. пас онҳо натиҷаҳои хуб ба даст овардаанд. баъди омӯзиши дарсҳои мо тиҷорататон чанд маротиба рушд кард? 3-4 маротиба. 3-4 маротиба? бале, ҳамин хел. пас маълум мешавад ки одамоне ки моро хуб мефаҳманд, натиҷаи хуб доранд, мо онҳоро куратор таъин мекунем. барои шогирдони нав ва куратор будан ба шумо кӯмак мекунад? бале, кӯмаки зиёд мекунад. чунки мо вақте дигар тиҷоратро баррасӣ мекунем, ман ботинан тиҷорати худро беҳтар мебинам. вақте ту саволи дуруст медиҳӣ ва онҳо ҷавоб доданро сар мекунанд, пас ту метавонӣ аз онҳо низ бисёр чизҳоро бигирӣ. вақте мо дар гурӯҳ мешинем, ҳафтаи 2 бор ҷамъ мешавем ва ҳама ба якдигар чизеро нақл мекунанд ва онҳо ба ҳамдигар кӯмак мекунанд. агар касе кореро карда бошад, мегӯяд ки ман ин корро кардаам. фалон хатоҳоро такрор накун. барои ман соҳаи тарабхонаҳову ошхонаҳо муҳим аст. барои каси дигар бошад, масалан соҳаи сохтмон. яъне мувофиқи кори худаш ҳама муҳити худро дорад ва дар гурӯҳ ҳама ба ҳамдигар кӯмак мекунанд. таҷрибаҳои худро мегӯянд, бурду бохтҳоро нақл мекунанд. умуман муҳит хеле муҳити хуб аст. мо чӣ кор мекунем? мо шогирдонро мувофиқи касбашон дар як гурӯҳ ҷамъ менамоем, то ки ҳама дар як соҳа таҷрибаашонро ба ҳамдигар нақл кунанд, ба дарди ҳамдигар марҳам шаванд. масалан як кас як мушкилиро паси сар кард, каси дигар шояд баъди 1 сол ба ҳамин мушкилӣ дучор шавад. пас онҳо ба ҳамдигар роҳи ҳалро мегӯянд. бале. ва ба фикри шумо ин то кадом андоза метавонад кӯмак кунад? масалан шунавандаи оддие ки ба дарсҳои мо нав омадааст, метавонад фикр кунад, оё ман метавонам таҷриба кунам? 100% аз уҳдааш мебароям? агар онҳо таҷриба кунанд, аз уҳдааш мебароянд. ин донишҳо 100% кӯмак мекунанд. мо охир дар худ месанҷем. тавре ки шумо мегӯед, ғайр аз он ки даромад меафзояд, боз ботинан худи инсон низ рушд мекунад. ин хеле муҳим аст. ту ботинан месабзӣ. ҳар қадар инкишоф ёбӣ, муҳитат низ инкишоф меёбад ва тиҷоратат низ. вақте ки ҳама кору бори ту барор мегиранд, ба фикрам чизи муҳим ҳамин аст.
واقعا چنین است. خودت را تغییر ده، تجارتت نیز تغییر می‌یابد. یعنی حدود موفقیت انسان با سطح فهمیش‌های او معین می‌گردد. یعنی انسان آنچه را به دست آوردن نمی‌تواند که از حدود فهمیش او بیرون است. او تنها آنچه را به دست می‌آورد که می‌فهمد. دوستان، بعضی آدمان فکر می‌کنند که من می‌روم اگر آنجا دانش‌های کسبی زیاد باشند آیا من می‌توانم در عمل سنجم و آیا از عهده‌اش می‌برایم. واقعاً شاگردانی که پیش ما برای تحصیل می‌آیند برای سیستم کنونی تجارت، آموزش فردی و غیره، ما به آنها امکان نمی‌دهیم که مغلوب شوند. او برای ناکام شدن تماماً امکانیت ندارد. او تنها یک راه دارد، به پیش، برای آنکه ما با او محیط را می‌آموزانیم. یعنی برای گروه او درس مخصوص می‌دهیم. چطور باید همکاری را گسترش داد و غیره. بعداً مخصوص با زبان دسترس درس می‌گذاریم تا که او همه را از خود کند. این چنین به او امکان می‌دهیم تا ثبت درس را بارها تماشا کند. درست. همین خیلی نه؟ بله. غیر از این ما برای او محیط را فراهم می‌آوریم که او دستگیری یابد و با آدمان لازمه در رابطه باشد. مشکلاتش را به تجربه داران گوید و تجربه آنها را اندوزد. باز برایش کوراتور جدا می‌سازیم تا به او سوال دهد و از او مصلحت گیرد تا که چی طور کار کند. بله شما هدایت میکنید. ویدیو درس‌ها خیلی مهمند. شخصی با فهم نشسته تماشا کند، با همه سوال‌هایش طریق ویدیو درس‌ها جواب می‌یابد. شما درس‌ها را تکراراً تماشا می‌کنید؟ من هر یک درس را 3-4 بار تماشا میکنم. باز اینکه شما به من همچون کوراتور و شاگردی فردی دسترسی فراهم آورده اید. مثلا маркетинг ро аниқ 3-4 бор тамошо кардам. Боз кадомашро? Модели тиҷориро ҳам 3-4 бор. Инчунин ман ҷойҳои лозимаро ба худ навишта мегирам. Ҳар боре ки мебинам як фикри наве пайдо мекунам. Гӯё ки дар тамошои аввал ҳамон чиро сарфи назар карда бошам. ва чун дарсҳоро доимӣ тамошо кунӣ, ту барои худ қоидае дорӣ. ҷойҳои муҳимро навишта гирифта, дар кор онро истифода мебарӣ. бале, ин ба варзиш монанд аст. бале. Масалан, як бор ба талори варзиш рафта, бо ҳамин гуфтан номумкин аст ки ман қаҳрамони олимпӣ мешавам. ҳамин тавр не? бале, дуруст. қаҳрамон, шумо чӣ фикр доред? агар шахсе хоҳад ки дарсҳои моро биомӯзад, ба ҳар ҳол имконияти муваффақияти ӯ меафзояд. ҳамин тавр нест? бале, албатта. ба ҳар ҳол агар баъзе нафарон давоми чандин сол тиҷорат мекунанд ва дар кор пешравӣ набошад, пас бояд ҳатман дарсҳои шуморо бихонанд. вагарна дар кор комёб шудан барояшон мушкил хоҳад буд. бо дониш ва фикрҳои нав метавонанд рушд кунанд. ман ба ҳама маслиҳат медиҳам хондан дар кор. инсон бояд хонад. хеле хуб. биёед рафта таомҳои итолиёвиро мебинем ва маззаашонро мечашем. ман ба ин ҷо пеш аз он ки бо қаҳрамон шинос шавам омада будам. ба ин ҷо маро яке аз тоҷирони хеле муваффақ оварда буд. соли 2013 ё соли 2014 буд. байни солҳои 2012 ва 14 буд. хуб дар ёд дорам ки ман дар ошёнаи якум нишаста хӯрок хӯрда будам. хеле хуб дар ёд дорам. медонед, қаҳрамон бисёр ҷиҳатҳои мусбит дорад ки ман ба ҳама тавсия медиҳам. кор карда тавонистан бо шарикон ва ӯ шогирди хеле хуб аст. агар ман гӯям ки фалон корро кардан дар кор, пас қаҳрамон мекунад. оё медонед ки агарчи хонед ҳам шумо натиҷа ба даст намеоред, пеши ҳама гуна устодон хонда бошед ҳам. вақте ки шумо гапи устодатонро гӯш мекунед ва рафта бо одамони зиёд маслиҳат мекунед, ин маънои онро дорад ки шумо ба гуфтаҳои устодатон шубҳа доред. баъд шумо аз одамони ғайрикасбӣ ва ё аз онҳое ки ин корро намефаҳманд пурсон мешавед. табиист ки ҳар кадоми онҳо тибқи таҷрибаи худ ба шумо маслиҳат медиҳанд ва он судманд нахоҳад буд ва шумо ноком мешавед. ман борҳо аз одамони маслиҳат пурсидаам ки дар ин корҳо ғайрикасбиянд. дар натиҷа ман бисёр сахт бохтам. ناکام شدم. بعد آن من تنها از آدمان کسبی مصلحت میپرسم. هر کار متخصصی کسبی خود را دارد. باید از چنین نفران مصلحت پرسید و یا از کسی که به چنین حالت روبرو شده است. آشخانه به طور باز است، درست؟ سرآشپز به شما میگوید. آفرین، آشخانه کشاده عالی. شما سرآشپزید؟ بله. آفرین. اینجا طعام‌های ایتالیایی پیشکش می‌شوند. این تفدانی ایتالیایی است، درست؟ بله، درست. دوستان عزیز می‌بینید حالا در تجارت چیزی مهم چیست؟ گشاد و آشکار بودن، شفاف بودن، راستکار و پاک وجدان بودن است. برای رشد تجارت این پدیده‌ها خیلی مهمند. خیلی و خیلی مهم. به اینها نمی شود. خب قهرمان شاگردی عزیز، حالا ما در آشخانه ایتالیایی شما نشسته ایم.
چند سال است که این آشخانه فعالیت میکند؟ اینجоро пас аз коксарай кушодем, яъне тахминан 14-15 сол шуд. бале ҳамин хел. آفرین آفرین. یعنی شما چشم کار را در این ساحه دریافته توانستید. бале. کدام کتاب های مرا خوانده اید؟ ман қариб ҳама китобҳои шуморо хондаам. همین طور. بله. آفرین آفرین. یعنی در خانه همه یک جایه؟ бале ман ба духтарчаам додам. аввал худам хондам. дар бораи кӯдакон аст ку? کودک نابغه من. кӯдаки нобиғаи ман. бале ҳамон китобро хондам. ман ва пул 1-ро хондам. ман ва пул 2-ро хондам. китобҳои шуморо хонда бале. ман бисёр корҳои худро ба тартиб даровардам. тибқи мадилҳо. ҳамаро ҳисоб мекунам ки ба ман умуман чӣ қадар пул лозим аст. بله بله بله. барои расидан ба орзуҳоям, яъне инчунин ба корҳои хайр низ даст بله мезанам. بله. اگر ба شما фондҳои хайриявӣ пул ҷудо мекунам. ба ман чунин корҳо хеле писанданд. اگر شما از آن مدل خوب استفاده کنید منفعت زیاد میبخشد. тавре ки шумо мегӯед хароҷоти доимӣ ҳамеша ҳастанд, вале ин бале. чизҳоро ҳам ба инобат гирифтан бале. лозим аст. шумо дуруст мегӯед. بازی میکنید در کتاب من و پول هست کو؟ бале бале ман миллионер шудам. در بازی؟ بله، بله. چند بار بازی کردید؟ ман як бор бозӣ карда дарҳол миллионер шудам. ман ҳар бор یعنی ки طرز فکرانی. ман ҳар бор ки бозӣ мекунам омада мебинам. намедонам ки бояд чӣ хел бозӣ кард, чунки миёни онҳо соҳибкорон ҳастанд, навкорҳо ҳастанд, дуруст? بله بله بله. умуман аз ҳар табақа одамон ҳастанд. гардиши тиҷорати онҳо ва худамро дида. بله بله. шумо дуруст мегӯед. вақте фикрронӣ омода бошад, بله онгоҳ بله. ها. نگاه کنید. در بازی و من ما چیکار کردیم؟ من آن را از هوا از خود فکر کرده نبرآوردم. طوری میدانید من بسیار مصلحت ها دادم و از بین آن مصلحت ها رقم ها حالت و درآمد واقعی از بازار را از بهترین تاجران انتخاب کردم. مثلا هست آدمی که با تجارت طربخانه مشغول است، اما هستند طربخانه های ناموفق و موفق. من موفق ترین ها را انتخاب کردم. هست خدمات تکنیکی موفق و ناموفق. من موفق ترین را انتخاب کردم. برای با آدمان فهماندن که چنین امکانیت ها هستند، مثل تخته شاهمات نشان دادن تمام فکرانی استراتژی انسان در بازی من و پول. میدانید من چه ها را گرد آوردم؟ همه تجارت های کنونی را گرد آوردم. همه را مثل خریطه عالم در یک نقشه جا کردم و توسط این بازی به آدمان امکانیت می دهم که خود را بسنجند و فکرانیشان را دیگر کنند. می خواهم کس فهمد که باید کدام سمت را انتخاب کند. فرقیت درآمد تجارت های گوناگون را درک نماید و از همه مهمش وقتی او بازی می کند این او را مجبور می کند که بخواند. ӯ доимӣ мехонад. бале. و او مجبور است. онҷо як банкирӣ ҳаст. بله بله вақте بله. ҳама пулҳои ӯ аз даст мераванд, در هر گردش او مجبور است که خواند. این او را تربیه می کند که اگر انا این را نخواند باخت می کند. یعنی هدف این است کمک به آدمان. مثلا این گونه نشود 5 سال کار کردیم در یگان ساحه. عادتا ما چیکار میکنیم؟ آدم یک بار زندگی میکند 100 سال 70 سال 60 سال. عادتا چیکار میکنیم؟ یک راه رو انتخاب میکنیم، میرویم بعد میگوییم باید این طور نمیکردیم، احتمال باید این طور میکردیم. یعنی اکثر آدمان عمرشان رو با تجربه صرف و حیف میکنند. وقتی انسان عمرش رو با تجربه میگذراند سالهای زیاد صرف میشود. بله. وقت، سلامتی، دارایی بسیار نعمتها را بای میدهد. ما چی میخواستیم؟ معلوم است که در تجارت خطا کردن باعث خراجات زیادی میشود. همه گونه کوشش خراجات است. برای همین من فکر کردم باید راه و مکانیزمی را یابم که در اساس واقعیت به مردم در بازار واقعی چه حادثه روی میدهد و آنها این راه را با بازی طی کنند، بعد انتخاب کنند که این کار با آنها موافق است یا نه. дар ин бозӣ ба кас нишон дода мешавад ки ӯ дар зиндагӣ аслан кист. این را حس کردید؟ бале, як кас хасисӣ мекунад, каси дигар дасткушод аст, корҳои хайр мекунад. بله. яке ин хел, дигари он хел. مثل زندگی واقعی است. بعد یک چیزی مهم دارد، چیزی عالی و کلیدی. تو از آن جای سر میکنی که قرار داری. бале. تو از آن سطح سر میکنی که قرار داری. همین خیل. بله، بله. تو هیچ بازی ویرتوالی نمی کنی گویا که در کجای دکتر بودی و یا از کجای آمده سرمایه گذاری میکنی. نه، تو زندگی خود رو اثر میگذرانی. تو تمام مشکلات، قرض ها، حالت های خود رو مینویسی. تو این همه رو میگذاری. وقتی که این همه رو میگذاری خوب میشود. ҳатто ба оддитарин нафар имконият дода мешавад. бо камтарин пул ба бисёр чиз ноил шудан мумкин аст. هدف ما از همین عبارت است. انسان از حالت حاضرش قدم های آیندهش رو میبیند. مثلا من توصیه میدیم که
10 مراتبه بازی کنند. یک بار این خیل، بار دوم آن خیل و بار سوم دیگر خیل بازی میکنند. با مرور زمان او ذکاوت اقتصادی پیدا میکند، مثل ورزش. سپس میفهمد که چطور از جهت اقتصادی میتوان آزاد و مستقل بود. یعنی این کمک خیلی زیاد میکند. قهرمان، لطفاً بگویید سما برای شما چیست؟ медонед вақте ман баромад карда будам ва диплом гирифта будам, шумо бароям имконият дода будед ва ман гуфта будам ки ин оилаи нави ман аст. ман барои худ оилаи наверо ёфтам ва аъзои оилаи ман дӯстони нави мананд, ҳамкурсони мананд. мо пайваста бо ҳам дар тамосем. масалан, ман бо шумо дер боз дар робита ҳастам. ин як ҳаёти нав барои ман аст. бе ин бароям душвор аст. ҳамеша шумо имконият медиҳед ки хоҳишмандон омада таҳсил кунанд. масалан, агар нерӯи телефон кам монад, ба он бояд нерӯ дод ва само ҳамин хел ба мо нерӯ медиҳад. ва чун мо нерӯ мегирем, бо таълим ва донишҳои шумо ба дигарон кӯмак мекунем. мо аллакай дар ин муҳит роҳбаладем. тавре шумо гуфта будед, худованд ҳамаи пайғамбаронро барои он мефиристад то рисолати муайянеро иҷро кунанд. ва ҳамчунон яке аз рисолатҳои одамизод, масалан шумо, таълим додан ба шогирдон аст. мо донишҳои шуморо мегирем ва баъдан онро ба дигарон низ медиҳем. шумо дар бораи китобҳо низ гуфтед. ман китобҳо мехарам ва баъдан ба дигарон медиҳам. ман китобҳои шуморо ба ҳама тақсим мекунам, то ки ба дигарон низ кӯмак расонад. тадриҷан ҳоло одамон худашон мепурсанд, зеро онҳо арзиши дониши шуморо дарк кардаанд. ба дигар одамон кӯмак карда ман лаззатеро эҳсос мекунам. ба одамон кӯмак кунам, худованд ҳам ба ман кӯмак мекунад. вале ман медонам ки шумо ба бисёр одамон китобу дарсҳои маро тавсия додаед. бале, дарсҳои фардӣ, тренингҳо, системакунонии тиҷорат, дарсҳои хурди маҳорат, ҳамаашонро ба дӯстону ҳамкоронам тавсия додаам. зеро ман фоидаи ин ҳамаро дидаам. ман медонам ки аз ин натиҷаи хуб ба даст овардан мумкин аст. медонам ки кӯмак мекунад, пас тавсия медиҳам. бале, агар инсон боварии комил надошта бошад, тавсия дода наметавонад. албатта. шумо саморо ҳамчун оилаи нав таъсир кардед. оила муҳитест ки мо аз он бахтро меҷӯем. мо ба ҳам ёрӣ мерасонем ва ба ҳамдигар содиқу вафодорем. бале, дар оила чунин аст. комилан дуруст. одатан мо оиламонро бо нафаре бунёд мекунем ки бо ӯ пеш аз ҳама боварӣ дорем. дӯстони азиз, ба само марҳамат кунед. ин муҳитест ки одамони самимӣ омодаанд ки ҳамдигарро дастгирӣ конанд. арзиши он дар сатҳи хеле баланд қарор дорад. ман чунин муҳитеро орзу мекардам, воқеан орзу мекардам ва бо мадади худованд чунин имконият фароҳам омад ва аз тамоми гӯшаи олам ин гуна одамон гирд омаданд. чунин ҷамъият ва чунин давраро ман ҳам мебудам айнан мисли шумо тасвир ва тавсиф мекардам. зеро ҳар кадоми онҳо барои ман муҳиманд. ман ҳар чӣ ки метавонам то ҳадди имкон иҷро мекунам. мо ба касе намегӯем ки назди мо биё ва ту бою сарватманд мешавӣ. ман одатан ба шогирдонам ду чизи асосиро ваъда медиҳам. якум, садоқати ман куллан содиқона ва шаффоф фаъолият мекунам. дуюм, ман бо тамоми нерӯ кӯшиш мекунам то ки хуб дарс диҳам. мо ба шогирдон пешакӣ мегӯем ки мо шуморо бою муваффақ карда наметавонем, зеро ин неъматро худованд медиҳад. бо мадади худо кас метавонад бою муваффақ шавад, вале мо танҳо сабаб шуда метавонем. мо аломати ишорат хоҳем буд ва танҳо роҳ нишон медиҳем. мегӯем ки ба рост равӣ, ин хел мешавӣ, ба чап равӣ, он хел, ва ё ба монанди ҳамин. нақши мо асосан аз ҳамин иборат аст. вале инсон роҳро бояд худаш тай кунад. роҳро бояд худи инсон тай кунад. роҳи шумо ҳамон роҳест ки худованд бароятон интихоб кардааст. шумо бояд онро тай кунед. миннатдорам қаҳрамон. ман хеле шодам. ман ҳам шодам. ташаккур. ҳоло солҳои зиёд канори ҳам хоҳем буд. худо хоҳад. ташаккур. худо хоҳад. худо хоҳад. ҳамин таб дӯстон биёед ва мо якҷоя кӯшиш мекунем то ки дунёро каме ҳам бошад зеботар гардонем. ҳоло ки мо дар рӯи замин зиндагӣ мекунем, пас биёед вақтамонро барои он истифода мебарем ки имкониятҳо каме ҳам бошад беҳтар шаванд. то имкониятҳои нав. то дидор дар само. то дидор. худо нигаҳбонатон. хайр.